Alguien va a tener que decir basta. Un día, alguien va a tener que decir se acabó. Las órdenes para que queden bien claras. Se lo acabo de comunicar al suboficial de grupo que está trabajando. Miatamamiko apiriaren bostetik justizia eskatzen. Inigo Kabakaz, ez zaitugu azten. Politiko diruzaleak milioika euro lapurtzen. Bitartean bankuak familiak kaleratzen. 21. mendeko pertsonak erasoak sufritzen. Eta guztia zalatzen, zaten diegu ez dugula gehiago jasaten. Ez dugula burua bakurtzen, eta ez dugula barkatzen, ostia!